Impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batatu. Iyi mpanuka ipfiriyemo abantu babiri. Iyi mpanuka ibereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Imodoka yari irimo iva mu cyerekezo cya Downtown yerekera ku Kinamba, n'imodoka yavuga ku Kinamba yerekera mu mujyi, bije gukora impanuka. Uri kwibaza ngo iyi mpanuka ibereye he? Ibereye hano hepfo yo ku bitaro bya Muhima, utaragera ku kiraro nibwo izi modoka zije gukora impanuka. Batanu barakomereka, babiri bahita bitaba Imana. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihutirwa kugira ngo ize icungure abakomerekeye mu ino mpanuka. Mu kuhagera nibwo ambulance yasanze babiri bamaze kwitaba Imana. Ihageze hita ihamagara imodoka ishinzwe gutwara imirambo, ndavuga imodoka ya polisi ya Moruge. Nibwo yahise iza yirukanka, dore ko yavuye hafi, yahise iva hano ku Muhima kuri traffic police. Hano ku Muhima niho yariri, yahise iza yirukanka ihita itwara bano bitabye Imana, ihita ibajyana mu bitaro bya Kacyiru. Magingo imbangukiragutabara yahise itangira kuvura abakomerekeye mu ino mpanuka. Ni impanuka yabaye bitunguranye, ni impanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, ubwo bamwe mu babonye iyi mpanuka basobanura yuko iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi arimo uva Downtown, ndetse byarangiye imodoka ye ibuze feri nk'uko yabyitangarije ahereza amakuru itangazamakuru. Avuga yuko imodoka yiwe yambutse muri feruje zo ku Muhima yabuze feri, ariko aza kwiyahura. Avuga yuko iyi modoka yari agiye guhita yikata hano ku bitaro bya Muhima, ariko birangira bitamukundiye kuhagera. Nibwo yaje gukora impanuka, yaje gusangamo jamu, ambutiyaje niyo ndi kuvuga. Birangira rero abagonze, agonga abanyamaguru, agonga n'abamotari, birangira akoze impanuka idasanzwe. Imodoka nawe irangirika, birangira yikubise hakurya y'umuhanda. Magingo rero abaturage bavuga yuko iyi mpanuka itewe n'uburangare bw'umushoferi, ariko umushoferi akavuga yuko yari yagize ikibazo gikomeye cyane. Urumva yuko imodoka yabuze feri ageze kuri Apakope, akomeza amanuka arwana nayo, agira amahirwe agera muri feruje, asanga feruje zirarekuye. Mu gushanga feruje zirekuye rero nibwo yahise yiranja ashaka uburyo ki imodoka irenza feruje. Avuga ko agiye kwita ikata ku bitaro bya Muhima kugira ngo bitarangira yishe abantu, ariko ntabwo byigize bimukundira. Yageze ku bitaro bya Muhima arangize kubagonga, ahubwo ibitaro bya Muhima nibyo byahise bitabarira ku gihe. Ambulance yo ku bitaro bya Muhima yahise iza kuvura abakomerekeye mu ino mpanuka. Mu kuhagira rero, dore ko hari abakomeretse bihagije, bakihagira batangiye guhagarika iva ry'amaraso kugira ngo batakomeza kuva amaraso cyane, kubera ko ibi ngibi ni ibyarijije abanyarwanda. Iyi mpanuka nkubwire ngo umuntu wese wayibonye yarize, arangije yifata ku munwa. Abonye iyi mpanuka uburyo ki yabaye, abonye uburyo ki byagenze, abonye abapfuye uburyo ki bapfuye urupfu rubi cyane, bamwe bavuze ati iyi mpanuka izandikwa mu mateka. Niyo mpanuka ibaye mw'uku kwezi kwa gatanu, izandikwa mu mateka cyangwa mu ikaseti ya leta. Polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ikihagera yahise ipima uyu mushoferi kugira ngo barebe nimba atanyoye ibisindisha. Mu kumupima basanga umushoferi ni muzima, ntago yigize anywa ibisindisha. Nimvuga umushoferi niwumve yuko iyi modoka ari umuntu wayitwaraga, ahubwo ni nyirayo. Bamupimye basanga ntiyigize anywa ibisindisha. Bahise bamwaka icyangombwa cye kimwemerera gutwara ibinyabiziga, ndavuga perime. Bamwaka karite jaune, bamwaka na assurance na controle technique, basanga byose arabifite. Bagumanye perime yiwe, bamusaba kujya kudekarara kuri assurance kugira ngo izavure abakomerekeye mu ino mpanuka, itange impozamarira ku bitabye Imana. Iyo ugonze umuntu agapfa, utanga ihazabu ry'amafaranga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo ntago ujya ufungwa iyo utatorotse, ariko iyo ugonze umuntu ukagerageza kwirukanka ugatoroka, urahanwa ndetse ucibwa amande, ndetse warangiza bakanagufunga, bakagufunga igihe kitarenze iminsi 5 mu gihe iperereza riri gukorwa. Bivuze ngo rero iyo ugonze umuntu ukirukanka, ni ikindi cyaha kiyongera kuri cya kindi wakoze. Ushobora no gusanga wanyoye ibisindisha, ukaba ariyo mpamvu wirukase. Bivuze ngo rero ibyaha byose tubabifatira mu gatebo kamwe, ugasanga dosiye ibaye nini. Bityo rero nugerageza no gukora impanuka ugakomeretsa umuntu, nyaboneka ntuzirukanke, uzahagarare uhite umutabariza byihutirwa. Nibiba ngombwa uhite umwigereza ku kigo nderabuzima kugira ngo abashe kuvurwa, kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Nugerageza kwirukanka umaze kugonga, ndabwira abashoferi, bivuze ngo uza
uzaba uri kwishyira muri risike ya danje, uzaba uri kwishyira mu byago bikomeye cyane. Nimba ugonze umuntu agapfa, guma aho ngaho mutabarize ako kanya kugira ngo moruge cyangwa abapolisi bashinzwe gutwara abantu bitabye Imana imodoka bayizane ubundi bamutware. Bivuze ngo rero nuramuka ukoze ikosa cyangwa nuramuka ukoze impanuka bitanaguturutseho, ntuzagerageze kwirukanka kubera ko niwirukanka uzaba uri kwishyira mu manga y'urupfu. Nguko rero abakomerekeye muri ino mpanuka bahise bajyanwa ku bitaro bya Nyarugenge kugira ngo bitabweho n'abaganga b'inzobere bataza kuhaburira amaguru yabo kubera ko yakomeretse bihagije cyane. Nguko rero amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka n'ibirego bwa mbere ugeze kubona umuyoboro Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Turabakunda cyane.